Hey vo in chu ka bazar no la ka thil later ho ka lo unboxing nga pakhat na hi a quality hi a chat lo hi ka shi thiam cha lo tu na mi hi I atlom thau si that tur box si ka ngai kha ka le yan ya nge ta hianin a charge na om hmal bok ani chu chatura nga yang moi reuh lu tu ka rong hi chu chung lau in lua thar lom nan du ve min hey min presena alo thing cha kan hong ha lang hi hey abot chi kan ni wang hian ke mai hi I atok I alum dan te na ang khamo 13.5 ka chani chu 13.5 hi chu kholum lai le khovo lai I anglawa winter a po lung chapa ngai tur ngai khania enge ando ni I sangli le zanga ti velin kale tia ka chante min le ni chuma wow oh koya nuam lu tu ka soft to pa tihan ka printer tu ang chi aman lo box si ka zonga tihan adora ko to adora changin min lau zon tira ka tu ang printer hi na china jing ka ra khanin ka suklaya I adora test hey test an phal lawa ach ai lau in zero vek tu chatura ngai ni wang khanin mase alo chalo ni chanin thing a receipt ten khanin thing kha chon phai thawani chimo alo ate box si tom box si ang kan su ka zonga a review kha chalo lom ang reng tu ka hemi hi a review chapa mai ber ang kha page hek lau tur ang ber jang box si kha ka duwa he hi nya chatura ngai chhut ila